Kudam English semi school pen alang than gitung ke basi tum ka chisong lo asili tum ka chisong cheng bang ke Saturday de honi bani basi tum ka chisong cheng pon lo asila bang so chisong pinyan bang ke ni ki chok lo asi Roton Singnar phan sami Kudam English semi school pen alang phan to wek nang pun hok pen sami alang han tum wek nang ko la pen alang ka prek school long sami ke to yi ke alang han siksak dak pol asi alang li phan un badang te asa kuri pan si than pen nang po Paan lo yun itong kasisong. Kasi itong pini Kudam English semi school long kasisong at higil na pusan hello. Kasi alang li pano hok penon lungweng nang po lasi itong sami doan gajan ng sami chingrum sa pini chisong tulo. Lasi la pusan hello itong kasisong bangke alang li pano hok penon plung nang po jong si plung play bedang te ni itong ke kasisong hearing tang thurak po national madak cha alis sami dede national highway sami itong ke mane hap klak po mane dak si itong ke chisong dut po mane bon check ampo block check ampo nung gatisong ahiring tang thurak po kasi suning dilo MEC by do bas tame kadom terang pipes lame suning dilo prabjin pen matang tenon nini ne thoma se ani sini niang bong pen jong se lang le phan lung play la maso score pen damelo pun tuma phan berta nang pale lep tang tini tumke ansil ti gatisong ahiring tang thurak po lalel jong chairman pen tapi pang kondo don nini mo ke na ko orang itu mesti lihat atau telepon tip tentang nama itu masuk sih telepon teman. Li tumangke mane chisong ahiring tang thurak po mane national highway sami bon klak an pun tunga chisong i mane Roton Singnar me phian sami tung kai set an pun tunga chisong ya kang tang hala an man ke mane alang aporang pitha nini ne thoba porang pitha ko lani tum nini thom ka por pipo dalang si ako lang ni tum sami la so Abirta ni tum phana na pangdak se the han khan the bang ting tunga chisong ma ke ahiring tang thurak po la benang si ka chisong men sa ko ni tum phana ko pinini bang ting ke office room nam po school sami bon klak po School sa may half clock po, antong school sa may pang summary po. Kasi nito tumapan. Ako, damelo pa, anak ko, berta ng palit. Ang sila sa school, sa itong singputo po. Ano po? Nito itong pini kasi itong pang-singpon manigit sa tadi, mati hinibaran nito kasi itong kasi itong pang-singpon lo. Pinihan ko nito nini di chok lo. Labang nito nito, Kudam English semi school students and kasi itong pang-singpon. Lapen kaya lang li pini. Chairman lang iglo, CM dami lang toydun iglo ni tumhan. Dami ni tumhan nang pulo. Nang tum kasi tong bangke in toni kong not ni tum dami no ni tumang bong pera lang ipan. Nani dami to iko pus nang pulo. Dami ni tum sedang tu ben kasi sai po nating bangke ni tum bangke. Alang lipas dami ka pre school dami to ipus dami lason ni na daga minit ke pusak kang lipo pusi ni tum dami mathapon lo ni tum dami alang lipas dami un puti arpu masing kan ik penang po. Nani tum sedang bong pera ko chuni ni thui bangke education Minister alang ni EM ang ginapelo labang so alam tun city kini ditun kami perang tun kami ni tun katong ke kontula na pela bang so Roton Singnar kami labang so Kudam school long ithan bom lang kulit ni tum anitin asumar sami da school long ni tum si toy dun de long kapen an ni mesa na ti chara be pulute ni tum da so school long ke hap chek na ko lasi so Roton Singnar jong si dak bang lang kulit ni tum fan PC lang pi anon ni to long kapre kami si toy dun po lasi anate na bang putin sami isumar han ke gaduga beta ka chungwan sai de lasi laso sar ke gaduga beta chinila ke hino da ka bang thu alang din sami inut kareng phang chupia phan ameg lang no lem da lap ancho ta kali afran almud dat an lasi labang so amuni da phanjong si hesar pachulang bulute ni ritum ke gaduga beta ning kang sam ang theke ni tum paklang kon ke thilo lasi labang so alam bang ke ni tum chun chitik ang bong ke ni tum parents tum samela pen school student tum samela tum katisong tonti ini hin tangke la an le School lo. Itu kita tentang nini thom prang pen dak Kudam school student tum kachesong itu dak aprang 2023 an kan mati labang so prang pen ki bom headmaster Roton Singnar alang linut dak school idon bom student rupan pen anong no lakato ko ya lamben alang lipan isi labang so lam pado pen si alang lipan labang so school pen kami suspend pondet anyom dolo lapen alang lipan labang so school pen penipon si alang lipan isi kangsai isia aron dipen alang lipan padolo tebon sami puthot alang lipan
labang so school long puthot kachi join thuji aphan order pipen pini labang so alang li kachi join ye phan ke wang thu pen jok si labang so kudam school student atum kachi song dolo je alang li phan bang ke labang so school long padulong le lapen pathan long le labang so kachi song kudam school student pen chesong pon lo labang so lam ani sipen sami tumda kaching hon local mc kadom terang pi sami labang so lam arju long lo te bon sami lang li kenang sot guwahati long meeting ge dokok pen jok se lang li bang thek hedelo puthot alang li dak bang thik boi fit sami lang li hin pen tum kaching hon em education in charge pandami ching kitun pon lo labang so lam the puthak lasi prabjin pen halang li tum labang so kachi song puthak apachun ponye phan claim pon po posi tum sing hon education em tami lang li labang so lam nam chak ti kang lo lapen cipi lo mec pen ching kisi lapen thu pini bang same student atum labang so kachi song deng bom pen pini anta paput play pin pen student tum chi song bom lo labang so kachi song long labang so lam tame longsi itu maching hon mec tame participe labang so Abirta long pen si ako puthot pini ani same alang li ke bang yelam dolo labang so student bang kachi tong ye phal tame lang li ok karing no det pen jok si bang long le delo lasini li phan si alang li dak logawe student tum phan lapen managing committee tum phan chingki chethan nam tha pu nange toy teng pen sini li bang lo lasi pini dak dak school managing committee tum pen pedam itum chingki chethan lo lapen thude dak ko puthot itum dak adiman bang thusi student tum pen lapen dak social organization ado ro chingki chethan se pini labang so isung puthak labang so kachi song puthak nil tum ke pachunji lapen hokpet pen itum claim pon po prabjin pen labang so kam ke itum pichun pon po labang so chingwai ke dosi nil tum pini labang so dim an humri pen wang lo lapen non itum chingwai pon si prabjin pen labang so akachi song aputhak pechun pon po patun pon lek po si nil itum chingwai pon si pini labang so akachingwai pate pon lo Ola bangso puthak abang ke lapu hello pi la bangso school pen bang ke nil tum terewek po la pen akaprek school ta melang li phan pathan long liden nang ji walam puthak abang ke la bang ke tum pen authority tum do posi hala higher authority tum phan nil tum chingki jethan si la ka do we alam puson si ki claim jetam pachun ni mala bang tum chingwai pon si la ka do we alam chingki jethan pon po